Cilj festivala, koji je kao ideja Nemanje Janjatovića pokrenut 2007. godine, je da se srpska pozorišta koja uspješno djeluju u dijaspori okupe u Otavi, predstave svoj rad široj zajednici i razmijene umjetnička iskustva. Ali naravno, festival nije samo susret pozorišta, nego i svečanost kojom se pozorišnim umjetnicima otvara mogućnost da podijele rezultate svog umjetničkog truda sa publikom. Pošto otavska publika nema često mogućnost da prisustvuje predstavama na srpskom jeziku, festival omogućava našoj publici da vide raznovrsne umjetničke pristupe, glumačke i rediteljske kreacije, kao i da održe ili ustanove potrebu za kontaktom sa pozorišnim izrazom na maternjem jeziku. Sa nama u studiju je Vilana Stanišić-Keller, direktor i predsjednik Srpskog teatra u Otavi. Vilana, dobrodošli u emisiju i nadamo se da je ovo početak lepe saradnje između naših organizacija. Bolje vas našla, kao što kažu, i u ime svih članova našeg pozorišta zahvaljujem vam se na pozivu da učestvujemo u ovoj emisiji i na tome što ste primijetili da se u našoj zajednici dešavaju i neke druge kulturne manifestacije. I ja vjerujem da je ovo samo početak naše uspješne i dugotrajne saradnje. Hvala vam puno. Jedna od tih manifestacija je svakako Offset. I molimo vas da za početak objasnite našim gledalcima kako je Offset nastao i koliko dugo postoji. Kao što je Maja već rekla, to je došlo je na osnovu ideje jednog od naših članova, tadašnjeg člana Umjetničkog savjeta Nemanje Janjatovića. I normalno podržan je od ostalih članova Mička Jeftovića, Dimitrija Stanišića, koji su tada bili u sastavu Umjetničkog savjeta Srpskog teatra u Otavi, koji djeluje od 2002. godine, ali zvanično smo se registrovali kao neprofitna organizacija 2003. godine i naredne godine slavimo 10 godina. Pričate nam o ovogodišnjem izdanju Offseta. Šta ste nam pripremili ove godine i da li tu ima nekih komponenata koji su novi za publiku? Nešto što je novo ove godine, sada imamo 3 pozorišne predstave. Već smo imali 2 u prethodni vikend. Naredna subota je naša predstava Čorba od Kanarinca, koja je imala premijeru u maju i nadamo se da će publika da se odazove u malo većem broju nego prethodnog vikenda. Što se tiče kvaliteta programa, primjećujemo da pozorišta imaju kvalitetnije postavke. Na svu sreću s njima radi profesionalni reditelj, tako da vjerovatno i publika može da se uvjeri da su scenska rješenja i glumačka ostvarenja mnogo kvalitetnije. Ono što je novije, ne novije, ali ono što se razlikuje od prethodnih festivala jeste da smo prethodnih godina imali većinom klasična djela srpskog teatarskog stvarateljstva i imali smo djela koja su prevođena na srpski jezik, a pisali su i strani autori. Ove godine čini mi se da je Porfirogenezom, Epitafom i Čorbom od Kanarinca ušlo se u savremeniju književnost. Ali vjerujemo da će u buduće više mladih biti prisutno, tako da i ta funkcija i ta želja i naše misije i našeg postojanja može da se na neki način proširi i ostvari. I mi se nadamo da će mladi ljudi više posjećivati Offset u budućnosti. Maja i ja smo upravo bili prošlog vikenda i zaista je bilo fenomenalno. A pomenuli ste gostovanje teatara iz Toronta. Zanima me kako ocenjujete povezanost srpskih pozorišta u dijaspori i šta vam ta saradnja konkretno donosi? Mi imamo jako dobru saradnju sa 2 pozorišta iz Toronta. Nažalost, zona 416 koja je postojala više ne radi, ali svi glumci koji su radili u zoni sada su u ova 2 pozorišta, to je Srpsko pozorište Toronto i Polet. Svaki naš susret i razmjena ideja kako što više da utičemo na širenje pozorišnog stvaralaštva, a time širenje kulturnog bogatstva koje nije samo bazirano na folklornim sadržajima ili briljantnosti naše kuhinje i tako dalje, da pokažemo ne samo
našim mladima i našoj zajednici, već i ostalima, da je srpska kultura ima tradiciju i književnu i pozorišnu. I ti susreti i ta saradnja se odvija tokom cijele godine. To nije samo tokom ovih dana festivala. Mi smo na svu sreću zadnjih ovaj vikend imali priliku da razgovaramo malo duže jer su oba pozorišta ostala 2 dana. Tako da sad postoji mogućnost da i Toronto, da ova 2 pozorišta organizuju jedan reprizu festivala. Tako da mi možemo da idemo dole. Mi gostujemo svakako u Torontu, ali postoji isto ideja da i mi motivišemo da to urade. Tako da torontovska publika ima mogućnost da vidi u nekoliko dana, nekoliko predstava i možda da se to proširi malo dalje, jer u Torontu postoji dječja pozorišta koje zbog raznih razloga nisu u stanju da dolaze. Naša ideja je isto da pokušamo da napravimo mali offset ili kako ga zovemo offsetić, gdje bi mlađi uzrast bio malo više uključen. Tako da sada smo već počeli da radimo na organizovanju festivala, reprize festivala u Torontu. Toliko o... Ništa, Vildana, puno vam hvala što ste bili sa nama danas i naš gost u emisiji i hvala što ste nam objasnili malo više o festivalu koji je bio, kao što smo rekli, predivan. A sada ćete, dragi gledalci, vidjeti našu reportažu sa offseta. Sad, znači, idi pravo zato što tu svetlo, što vidiš kako je crveno svetlo, tu ti linija svetla. Znači, sve ostale stvari, ulazite na napred, čisto da biste bili bliži publici, da ne bi zvuk ostao pozadi. Jer ako pričate pozadi, ceo zvuk ide u ove rupe ovamo koje su napravljene skroz, a sve su ušuškane i ništa se ne vraća ovamo. Tako da što više ste ovamo, to će bolje publika da vas primi, jel te? Ok, druga stvar, kada imate onu dijagonalu... Mačora sam izbacila i slušat će kako da nema nikakve važnosti. Kaže jedna druganica, proveri zbog sebe, evo ponesi to. Ponesi to, ti piše, vidiš ovo. Zato osjećam se ponosnim što mogu reći da je ovaj 6. festival otvoren. Što me tako gledaš, gazda? Pa zar ti nisam lepo rekao, dok bude ljudi, bit će i krvopija. Slušaj me dobro, sine. Idiote! Idiote jedan! Pa zašto, tata? Idiote! Idiote neopevani! Pa zašto opet isto? Zašto? Sada ja tebi da objašnjavam zašto. Ko da nemam pametnija posla. Star sam i nemoćan. Skoro bi se moglo reći da nisam živ. Već od početka offseta vi svake godine dolazite i posjećujete Ottawu. Šta vas privlači ovom festivalu? Ja lično, nažalost, ne, zato što nisam ni u Kanadi toliko dugo, tako da ja posećujem offset tek poslednje 2 godine. Ono što je interesantno, prvo sad govorim u ime pozorišta koji dolaze ovdje i sa kojima sam ja ovdje, je to što imate priliku da osetite neku drugu publiku i da priliku da vidite da li su one fore koje su možda bile lokalne, rade na nekom univerzalnom nivou. Imate priliku da, smem slobodno kažem, vidite jednu malo emancipovaniju publiku od one koje možda mi stalno srećemo i ono što je najbitnije, imate priliku da vidite publiku koja se u potpunosti ne zna, koja će
što objektivnije suditi o onome što ste uradili. To su, mislim, glavni razlozi, a pored toga su ti divni razlozi što je organizacija na odličnom nivou, što su ljudi divni ovde, što imamo odličnu prihvaćenost uvek ne samo od predstave, nego nas kao domaćinski nas uvek dočekaju i to je nešto užasno drago i mislim užasno bitno, posebno u tome jer se radi o festivalu pozorišta koji ne rade profesionalno, već koji rade amaterski ili poluprofesionalno i zbog toga je to bitno da se to donese u neki drugi grad i u neko lepo druženje ovog tipa. I da se vrati na publiku, šta mislite o publici iz Otave? Pa šta mislim o publici iz Otave? Eto, mi smo večeras odigrali predstavu koja se zove Porfirogeneza, za koju je uvek jako teško, ne samo tebi da zapatiš kako se zove. Radi se o genezi vampira i znali smo da ulazimo u jednu temu koja je pomalo triki, kako kažu Kanađani, zbog toga što radi se o vampirima, ali se radi o srpskim vampirima. Dakle, nismo igrali Twilight sagu, već smo se igrali sa onim što je, ne po nama, nego po svima sudeći jedina srpska reč koja postoji u svim jezicima, to je vampir. I uvijek je strah kako će publika to da primi. I u Torontu smo imali, recimo, 2 igranja koja su bila potpuno različita, u smislu da jedno je bilo baš prihvaćeno kao potpuno komedija, a drugo je bilo vrlo tragično i ljudi su od starta gledali to kao jednu veliku dramu i onda kad publika vam ne doprinosi tome da postoji nešto komično u vašoj predstavi, naravno će predstava postati još dramatičnije, još tragičnije, još teža. I to se ovde nikad ne desi. To mi je ovde fascinantno i ove godine, eto sa Porfirogenezom i prošle godine sa Stradijom i ovaj sutradan nadam se će to desiti sa Epitafom. Neka vrsta crne komedije koja je pretpostavljena najzastupljenija u Srba, a da ova publika ovde prihvati mnogo bolje nego publiku u Torontu. I to ne kažem stvarno zbog toga što želim da podilazimo u publici, nego jednostavno mislim da su izgleda navikli na tu vrstu humora više nego možda malo tradicionalnija srpska publika u Torontu. I kad pričamo o publici u srpskoj dijaspori, koliko je važno pozorište za srpsku dijasporu? Ja mislim da je jako važno i mislim da je jako važno da to ne bude samo pozorište Nušića isterije. Nemam ništa protiv ni Nušića isterije, naprotiv, nego da postoji pozorište, kao što su, na primjer, ova 2 komada koje ćemo vidjeti ovog vikenda, dakle, Porfirogeneza i Epitaf, koje nam donosi nove srpske komade, znači koje nam donosi nove komade sa tog prostora. Tako da mi ovde kad već imamo zajednicu kao takvu, možemo da održavamo na taj način da ćemo upoznavati sa nečim novim što dolazi odande. I zbog toga mislim da je jako bitno da postoje nove predstave, da ne postoji samo, znači postoje i klasično, ali i pozorište koje će negovati modernan dramski tekst. I ono što je po meni jako bitno i što na čemu ja insistiram jeste što je to jedna lepa novost ove godine na Offsetu, da su predstave titlovane. Dakle, da ukoliko imate kanadske prijatelje, da možete da ih pozovete, da oni pogledaju predstavu na srpskom, ali da mogu da je razumeju, da mogu deca koji su ovde odrasla, koji su možda srpska deca, ali koje su odrasla ovde i nemaju dobro poznavanje srpskog da bi pratile neke teže književne izraze. Tako da mislim da to je jedna jako dobra stvar i mislim da u budućnosti će to doneti samo širenju srpske kulture i širenju naših vidika i da možemo stvarno da se ne stidimo naše kulture, nego možemo pozovemo sve jer će moći da je prate lagano kao što ste videli večeras. Da, to je fenomenalno. Baš sam čitala da su na premijeri Porfirogeneze bilo čak 21 osoba kojima nije maternji jezik srpski. Tačno, da. Mislim da na premijeri i igranjima Epitafa koju ćete vidjeti sutradan bilo još više. Tako da radi se samo o marketingu, to sad kad kažete 20 ljudi nije mnogo, ali je za jednu predstavu to je bila nama desetina publike, mislim, tako nekako. Kad pogledate za prvu godinu, za prvi put, to je jako dobar broj. I jako je bitno da ako se ljudima to dopadne, da oni mogu da pozovu svoje prijatelje dalje, da ljudi mogu to da prate. To nije veliko ulaganje, mislim da dosta pomaže. Da, totalno